Donam. Me girl ne maame na person bumbu kwasia. Na kwasia bu ni nyina ne se girl no me na wo no. Me na wo no mfie miensa ni. Mfie miensa na nyinsa ba na o ka cha me se me hu se wonyam. Na mu tan se mommy wonyam. Na ona wana nyam. Misumi se oba wonyam na nim be ma ona ne yeden. Anyam se nyam nkwa no me yeden. Ewo me bu bono wanka. Nya botre. Wo so hu se girl ne nyem no. O ka cha ne se be ma oba wonyam. Enenim be ma wone ne nyem. Efise nye one wo nko an ne wo ho. Eno ne kire sen. Eno ne kire se onte me nchen nti. Ofinifie na na yeden eba me nchen. Ene uchi no anka ne yie. Se enye one wo nko an ne wo na kire se wunim se owo mpena bi wo ho. What is it? Okay. That's nti eba ne sa no me bono na me bona no aka chem se ne papa yeden e wo ho. Tinyinse no wo ho no aba me nchen sa na de wo e. Owo wi no frɛ me se wawo. I'm sure you're that idea. Say, wow, now you're not so young, Bema. I'm saying, Papa, when not in Papa, I'm sure you. Until woman was our friend, I can't yell. Miss, I can't tell Papa. No, I said, I need a castle, no, my man is car, no, I. Until woman, my man is car, on Jim Kennedy. Woman, that could be one. I'm saying, no, the way I was here, me, dear, my uncle, my bush, and for whom ya, a bit of a my yet, a human who. Me busana no de me de na kakra no chem se aha no ye den ote nti kusana no para me fam ho na me ko fie me du fem busana ne se aha ya na ote na wapie ti opie me so me friend phone so me du me so ma ba fie na wuni wo ana so kwa so me so you ana oba ma ba hwe it no se ne Monday kro be den obaba me nchen me ko kusada me no be ba na me so you bla na me hwe me na hu ma den ache na so you na ma me so si me so machi ekoi se me ka che ma me se me dede na hu be bia girl ne yeden ete na ma me se me nya botrama na me hu be bia nti me hu be bia ote wie na ma me yeden eku fi no ko hu be bia ote no na was na wo ne na nyem ana wo nka no kwere ncheye ana ya ka na wo dede wo yesi na mpinyefo ne se nya esi awie de ye ntwa so na mo se ye ntwa so na de na wo bi na mo se sia na akwa no omo gene to hospital na omo boka ebu so mboka 1200 na me see you emudi emu eden na omo say ka 1200 nya de o meteso na me ka hwe kra na omo nteso mame am say no mami san ko machimla ami ko chimumla me ko chima o mame na watch o mame pressure sa anti one week two na me ska pepe na de komo mo na me de akwane di no eden e ka ska na na de mo say fra kra na Shadrack azoya ye malema ana musu yo ma ente sa wo ma no ma freme na ma me ne be gya kwa no girl ne yade bi na nya na me kokan na me ho mfa me ana me kokan na girl ne ye den edi mata me freme ma me na me bra ne yen ka asem no ni ma me ba na me ka cha kwa ne say ai oba ma poison wa den akun ente girl ne so na me so okofa de wo dem aba sa wo so ya den apie fifie kura me hu be bi den okọ tan ka cha ma so do nya abotre ya bufu na aba me be ka sa me na den aba na musu yo ana me da kwa no ma wo say o mo mfa kwa ye den enko na Christmas no mde na be diblonya no wo me ho nti ye diblonya no mo wi a jenam na den atu school mu say maame no be ha no na me so me ha me de me ko fa ma asema den aba nti ma me kwana me de me hwa akwala no na mo say akwana de anya kodi maame no woni de de o mo mfa no maame ne emfa no maame chena na me yesrem ni me say yalefo me ne maame nyina yalefo nti mo mfa akwana maame na me see you mo mfa no maame de a and me sika so e wo mo na magye no mfam sika yen den e ma me ade wo yare o he me nan na me ya eye den aye o den won say me na ye me o kan wo mu ana e na wo ma me nso ma me wanyini nti ni sisi nti se obi sisi ye ne ya eno no ye ka se me ba ene wo ba ye yarefo wo ma me so ye yarefo nti ye mfa akora ne ma yetimi ka sa eish ti enso mo kan de bebrebe nsam ya nko ebi ne sen amde me yare no kwa di matem rofo me ye nipa wa say girl no kra na me ye den ewo anti girl no be ka chame amaka say nya hwe say entra me pese me ye den hu be bia wote ansa na my investors ka bi wo ma my investor na we kra ma hu mpo no aboa me mo ka ne nkore ne mebrebe aboa me ntina nsia na almost afre me this year ending of November ya na ma me abra ne frame say is akwane be ko school na ye bend na me so be ko school amedika be ka man fra ma me so me gari ko no me ncha me na be bo so na papa disable na ma bre mo ha me ba mo se da na me na wo mo ho de am ni problem na me fra ba na ka say mo mi say na o ma me no na na mo ya den account
nti me pese me ye den me ye but me ye amanfo de yakra iba obuti obi timi frɛ no pese ka de fu obi anu amane bi na me de me ntimi ye den emwa nti me de meboa efige na no mini ba bia wo fie ho mini ba bia wo fie ho ọmọ ọmọ jimi sika di no me nkọ mo nkọ jimi sika no mini ba bia wo fie ho na mi wan so ne maame na etutu nsam ye den egu na so mini gani mini nyina ko police station akọ report asemu anante mu nyina ganant man kan nsemu ya nkyere me da mo kọ report den say ye ba maame na beje ye ba enti on san fe ba ye den emre ye girl ne maame mini girl no mini girl me ba girl ne maame na abeje akra no e na wo ne girl ne mo asan kan bo ma ko police station ho abaya no hia no wen abaya no ya semu mi hia no social media say Facebook ushia girl no Facebook kwan ben so menti ase Facebook mi shana me chat me ye mpaboa timi ya me post no social media so obi hia bi a no make oda na ma dem ayama no che wona mdi hu no ti anope bo me ha na so bo ne ha nti wona udi kan call ni DM na se wono ne ba udi on ne ba ni DM okay no be hwe e no se e wo ya para me sen ya nti chat ni mu ana me de se ne pe ni week e no ba madwuma obo madwuma na me so ba hu madwuma mu de ha na me ya adwuma nti won bi am te de a yen kwa mtini ko fie no ko be am te nti fro ne sate se ti Thursday na de ni ko fie no won ne dai Thursday na de ko fie ndi me yesa me ne be da bat one penny what if Thursday there on tiase nti edi sen ansa na won ne da Thursday no one penny e be ni week ni 2 weeks ana me start se me ne ye den da nti na on ne ba ofia na se won akọ ni fie menim ni fie mpo ne makọ ni fie won ne twempene di sen ansa na nyinsan ne ba me ne wo no more than 2 to 3 years 2 to 3 years ena oba no unim ni fie unim ba bi ote on ne ba won chen unsuro na me ade na unsuro baby adentia because we share no social media it is say oye saman anana nim ne hu nipa bi na me no hu nipa bi na nim na damfo me no hu bia nti oba wa no timi di be sen oba onche oba to me no onim oba tam nche wa adwuma ma na osade osako so da bi ufie na me kan oba ufie otimi di sen oba fia onche oba fia be 1 hour 2 hours 3 hours bi wa na ho amade anche da ana bi wa ma ye ho abi ana ma me mprinta ana medine esi na medina ko ladem tara papa na makoja na na se onu ma me mo nete nti se oba wo nchen ana ma me mo mpene die ntia na ma mo se no ye nkete dodo no susu dodo ade no ya akra nya akwala asa wadi mfie sen o be 21 years nti first day ama me hu no no kan se ne ho ye nkete ana se daben first day na ma me hu no ana mdini ko fie na ma me hu no ase na wo ko school na waba no me so musa no se wo ko school ase o se wa wi SS na me se sa me se busa bi ma wa wi o se ya wa wi school na me se okay nti na ma me kana ano no so peso ba me nchen a jama ko ebe ma ide ya men den ja na me dina asie ma me na me dina ko wura fie na ma me hu no ko pese nyinse na kura ba ya obetra ma adwuma mu na ma me kura ba me hu no be hu se nyinse na den aba woni ababa we yatena 3 years 2 to 3 years nyinse aba wono na de to wanim se onyem anasa wona hu ye wa fa ntuma nim ode ba ma adwuma mu ana me hu ana me se bi be se me hu se wona hu se onyem na bisa na na se me na na fu na ba oba me wona nyinse ne fa ye no okohye ma maintenance ka be sen okohye more than 4 to 5 months wono oti amotwempena no na okọ break commercial break 5 months oba no onyem oba na fu na pie na se me so me kai last time na e bi ni de na se ne me de ne ya ase ene 5 months ne ya tali na me na se we de mawu we de geyi ma no mo chimi dia ko mabu timi to nyina mpa na me bo se me ko fie on ma e ma boni bia etu bi sa no de na okan me pese me hu kwan ofa so a me bu sa ne se mo mi wonyam o me hu se na fu na pie 5 months na fu na pie mo mi wonyam no asere abeta me nchen wadwuma mu sa na ode ko tinyinsa no ode ba me wonom sa ko pin se me ba time a wo bi sa ne se onyem no okan se ai one wonyem anasa de na okan me busan se mommy onyem wafu na pie o se me nyem na me na wonyem no fu kakra kasi na wone wana nyem o se ne ba papa wo ho
ana me sa Thursday na wo hu nyinsen de okan ye no Thursday me hu nyinsen no se ne ba ne papa wo ho nti no obeye den wo adwuma mu ana me sa ana me busa na obeye den wo ha na wasere otse me nchen na ode ye de ode ko etina me sumi kra so nim se me akra ne de ehemu no me na mama we nyina de aba nti me ye no me ye na na me ye na me ka nti me kan na me busa ne sa afi kopim se na man's no nyinsa me banti time a oba o shop wa hu se wonyem no a wo bisa na o se akra ne papa wo honom no e kire na wo ne da na agugu so na me ne da mienu onyem no ne da san mienu kopim se adenti na ne da mienu se minim se because akra no oba ye no wa hu se wonyem be 5 months wan kan kire wo bisa na se wonyem wo se ai menyem na akra ne papa wo ho ti denti na ukogugu so ma be ma no Dintia na mi so na mi hunu se me ye yale for nti na o suro se obeyi ani ma na me ma na me so me force wa na me ye den mi hunu fie e no so de me ye den esie da bi no de usie na so de nyinsen aba wa bisa no wono akran amfa nto anim o mi nua be ma wono ankasa amfa nto anim Joel wona akobisa no na bisa se akran ne papa wen wo se ne papa wo ho ka chesanya wo a ti dia na be kan ama obi nyinsen wakọ gugu so ama no eno na mente ase dentia na obesa one pemfo da dabi na dentia na me hunu se eye memedia na onpese obeka se eye memedia I hwe oku hunu 9 months ni nyina no di 2 pe 9 months no emu wo no ode ba me wo be 2 times na ode ira akoshi ma nti ode frame ya no se wa de oba na tema na anya na ode ba me gusu mi no pe ma no ewo ma no oba madwuma mu oba ba na me nya ne ba oba na o ma ni ska oba madwuma betantam mi oba otimi ma ne san ebu oba me nchen ya bi abe 150 ebu o ma 100 ebu oba me se adwuma aba kakra nti onji bi nto aduane ndi na mama ni bi 50 okwo toto ne mama no okwo na me ka cha ni se oye one hwan a wa mama hu ada e se wonyem na ko ma me hu ya ka me ya ho babo ani nyina aye den e to bo twan no ti me ko ofio kwa ka we nyina che na busuafo no kra che na busuafo no se nde ne kra akwan de o ma bona o me so be ka akwan papa no ko pense na time na ne twempena no a ne mu oden no no do siesie ana okay me ye nipa bi a da bia mu adwuma mu wo ye adwuma no we me ye adwuma no ahema akọben okay nti da bia adwuma mu na mete so be mu se me pia bon na bia me ko to aduane aden adi ana bo mu abonti nti be bia adwuma mu na da bia aden oba bia obetum e den na ne maame mo kan fa ho o maame no no kan fa o maame be ja akra no me di misika komo ma wi ma ja akra na wi na me hwa akra na gana ya me nya issue kakra be kan ya akra na ko efie na o mo sa be ja akra free me nsem na mda akra na ma o mo so mo fa akra na nkoro ai ko wi na e chena aya oba ena enya oba e chena ya oba ena enya oba na ata koma me kura me to no ma me nya masumdwe na manfo se me nyimani na me se me nyimani sisi kim na sa akwa ekonyini na so mo chinchin me ba na sa akwa no beto mo fie a na me ye ne den na me hu de me ye me ho na wo se me tu ho na montem so ya me tu ho na montem so ya enko wi echi na afa enko wi na mo me hello mommy Hello. Mommy, good morning. Morning. Me ba chone te say. Your from Maame Frimpomaa hi Lawson TV na Joel. You know what? Joel de waba Lawson TV say one wa wo. Enso magye akra no ena wo se akra ne ye ne dia. Wo chena se akra ne nya wo dia nti opeso wo se akra ne ye ne dia. Anansa nya ne dia. Mommy. Hello. Hello. Bema na mpacho fama mommy na me ne nkasa mi wie na mehia wa memo abam. Why? At you. Eti fama mommy na answer the question. Mommy. Hello. Joe was me misa say akra no eye ne ba anansa nya ne ba. Me pacho. Akra ne nya ne ba. Adenti na nya ne ba. Me pacho me nyim na wa hu me da. Papa me say akra mama wo. Ena me call one day. Me call ma me time. Me ma kwani mo baby na me dey dey. Aba if you on nti. Me fit yo. Ena me sorry you can me dey me feel ko fie.
Me we enya 6 months 7 months. One day me for Miss Wamo me ba na ma me ka tem say obi abereshe me. Na me sister me fa de me ba ya na me fe o fe me say oh u ba fie na ba to me ma me. Na me sister na dia fe ma ka o so ma me aka ti na Asati ato me pa cho mo ma yenhwe na yenfrɛ momi na o mekire nsɛm no mu sɛ bɛma wa wunim sɛ enya ne ba utimi kwama ne gugu so obi moja ewie no ma me mo sa age ne 1200 Ghana cedis wunim pefe momi momi kafra line titom wasam ne meto aso ma mintie o momi utimi nka hello momi to aso ma me wo se die nti na enya ne ba na bɛma no wo se wonyem ba ma ne gugu so mienu eyampa emu ye pa mete wo nka momi media mete wo nka bɛma ne se wonyem ogugu so mprenu eyampa na wonyem wone wa anada na owo wie ye so otete mako na owo wie na ba ne san na akra no on na disika 1200 eba betu ya hospital bills no me ba to ho ni je minimum asem enti ade say number na me nana no odi animu no me nana no odi animu no mo fra me nana no na mo ne kasamba minim asem na se na mommy time be na woni Joel mubo mu call police station ekwaya report say wo ba no time be na ni Joel bo mu call police station ekwaya report say wo maame de wo ba ne call ba bi mu hu akra no e time be ya January mu onom ena oma January date maame de be ba ho January like last this year. Enti mommy January line na woni Joel mo call police me say January line na woni Joel mo call police station mo call yes report na woni mpefe se akra no enye Joel ba nti wodi Joel di wachi call yes report no koye den at me kwa no si obedi atire akobedi esi wo ho ya wo dan ya me medi wachi enu wa call police station Adan awo me do achi no police station. Adan awo me do call police station me do achi police station. Adan awo. Sorry na de me maame na me say. Wa maame sika aye adwuma. Maame sika aye adwuma. Na me maame ko maame sika adwuma maame sika aye adwuma. Me say maame sika aye adwuma. Ka pe na o de maame ya. Wonyem na o kai say wonyem a o de ba afia me no die wo be twan tro so won kai anami wo fa bay for wo be twan tro na wo kra wuti wabon nansen kra end of November when most come ko bo wuti no Umbe samedi mamna ko radio so aka mabon wo ne shadra ko ne stress amodi mafamu nyina no mumfa misika yande e mame na mi nta me bi nyina me ho hello mommy ante unim ewiase amansan etio mpanifo nyina etio wo sofu tie obi etio nti comport ho wo phone so na ye ni nkomo wo ba na e friend sen Monsan friend ntoso na yenhwe akra na eba ne sen na otu ni din me dis kan call ya na maame eno onu anumu ene na ni fie ofo nyina ho na mo so scam di din ye den edin no kwan be me pese me hu kwan ye fa so a unya edin ne de ma no edin no me busa ne se onyem na wanka nche me a ode awo na afro se me no nipa ben na ye den eso ni mu ebo abon kakra na se ne maame sofo jidi kokko sofo bi enti ache ko de me ko sofo no e wo bantuma dwom ase ho de meeting wo nyina ko sofo no wo nyina sem kam ko jitima che sofo no kuna sofo nya de eni wo sofo na friend sen friend Shadrack mommy hello
What the Joel echo sofu Gidi Koko sofu na friend no Shadrach no. Oh my goodness. Ababa wa nothing. Omo cha insan ne maame no mo cha. Kasa gu ade ni mo. O cha insan ne maame no nyina wa insan. Insan no te. Eti wana no free ba we wa hene makoko ben. Yeah, ba no be se me hu be bi wote. Insan no. Serious oh. Wetimi do ko ne sofo mo ko sofo no de ne kosi o. Ye ko sofo ni ankoto ye kwa no papa ne ye treasure se be hu maame no. Ne ye hu akura nso be bi e ko bi ya ni won ma ye hu. Wo mommy maame number. Mpa chan. Producer mo meje ne maame number. Hello. Mommy. Hello. Mommy we ya akura usa unya nyini nuru ba bia nti comfort ho. Hello. Comfort ho kura ne no nkasa wo phone so. Amansan nyina eti o ma ye hu asem ni mu nokre eti jai sa agro na eni eniamo ho asem na wo ye wo phone so no ne ne wo nkasa na de wo ye na etan kura de wo ye no etan ayisi mu meje ne maame number utimi ne be ma kwotena 3 years be ma ni nim ufie wonim hwe fa wo ho akire yi wodi nyinsan akono no so tipon kwaso be ma se wonya ba o se de yi o ade na o se ma pa o mo mpene ana Dientia. Wope ma no mo mpene. No mpene. Nti adan. Dien kwa na wo momi hu a e ma akwate hwi ni dom a wakonyem woni ba bia na agugu so. Dientia. Yima no na yankwa yanim. Dientia. Akono. Eden. Akono okwan ben so. Akono boni. Jo, kentino na kasagu mentewe. Akono boni sesen. No otimi wan wo ma wani so biriwa na ase den. Na eden dia na me asem hu na asem me pe na asem eden na woni ho a e ma wo do ne sa de we o sitie no oya krokrowa oya krokrowa ntu tesi e ma o me ye krokrowa sesen se obi oya krokrowa sa ne de nde onyini ko se kra na hu se wanyini ko nanim na wiase yenyini ko yachi ase ne face ne nanim no ne hefa ne he ni face no ni face ni nanim ni face ni honam no Joel na onwan wo boro so ana enti na ntimi mane nko atepa be kwa wan East Coast West Coast unim za anyom neto unim to wateda hwana boy papa she atepa be kwa wan Jemiso awine atepa be kwa wine East Coast West Coast awine atebe kwa wine Shanti papo awine atepa just say mommy be kwa wine na mommy timi nwan wo mo ani so chinu one no oba edikan a wafa na dabi wafa obada dodo sen kasa memem omodos na say last one you cry me fa na yem ya cry ni say oba medwuma me fa me phone me use iPhone 6s Lawson FM 6 no me fa me phone ta the book game na me girl ne frame me why mommy me girlfriend na mommy ni fa phone no apeke wakata girl ni say onu no nti na me nya dey me nhwa akwala na me say akwala no ma me de mo de akwa ne kwara mo say nya me ba no na you me ni said me nya so bi fro so a o say ko se wonum as action is gana nja machi dia obobo gani dua nyina anu na gani nyina ma gani sa gani ntima de anese na mommy san atwekura o so atwekura o so mpem me su yo mpem me tima bi me say twem pro bi fufuro so a obefa me phone hello mommy ma me ma chi ya mo owo me na te sen ya mommy ma ni o me pa cho wan ni e o say owo me pa cho wan ni e na mommy ma ni na ma me pa cho wan na me ne kasai me no ma me na tie fancy me ma me fancy me na mommy okay nti pa cho e fro sen me dey chan anti e chan na mommy ma me ben ba bi a wo no me wo me be me tie aferi okay na wan kasa wunim mommy boy na won ne wo ya ye friend Joe no nim no me ne pa se si e mommy se akra ne nya Joe ba what ho asam pen me na mo from em nti dan Joe frɛ me no ka je me se wo me afa ne se akra ne nya ne ba ala me bi se wo Joe to se ne ba pa ne hwan no so se ne be nti e ka obo no be se na ade na mfa ne bi office oye ohun de ye bia na onye
na mommy etifie wonom na ja wo se wo fa ne se mommy ye wo nana na munim se one bema foforo bi e wo ba bia na Debi. Munya wo bema bia. Owo wie kwansa Jo no. Ni be hu Jo no. Eti Jo no ode mo kire Jo se ne mpena ne Jo a wone na wo ana. Debi, owo wie akire kra. Owo wie akire de na siye. Na o ma ba fie na akwa ne se o ma me be pe o ma me Jo ma me be hwehwe akwala oba tan no. Na me ni ho. Me de na me to me fie na wo frɛ me se. Bra bia ba se o ne mo me na wo ye. O so di Jo no wote eyi. Na me se a meba me ba na wo ma ba. Se ba na oba ye na obetu a doctor kanu a. Obo ye na me se kakra wo bia o de bo abo kakra. E na wo de akwala ne ko ne ho. Na akwala ne sa. No ma me ka jam sa akwala ne senti anti. Yan kono ko ka kire Jo na mo fa akwala na me nkofi. Am de ne makọ me ye kwa ne ko gino de ne bes. E na akwala ne kutanti o mo ntam asem bebere die. Ade se wo hu akwala ne ma me no. Be ba hu se Jo di oba betu a doctor ka. Akwala ne ka sa akwala ne ba na amami no kura ko Jo ho. Si Jo fie ne ko fa akwala ne sa akwala ne sa. Na de ne bae me nim be ma bia. Nti akwala na asenya Jo ba ndo akwala na ba oba betu be makro. Okay. Na just say Jo ababa wa no mommy no. Wone ne ba ne nyina tu kotena Jo fie wonom na ne maame kwaje akra ne sa akra ni so a. Ni ana me ne koye na akwala no sa. Kra ye ka kwa fe no wanya dama. So 2 years abe no sa. So ase. Opre wa hwe ni ye ntima ne twanifo ne ntem. Okay. Unim auntie ya friend mommy na said the akra ni si behave or misbehave or phone so no. Ya friend ne maame so mpeke nti na ya de frɛ wo no na wa wo hwɛ de mommy ye sa wo ne be ma foforo akonyinsen na wasan be kan kire Jo se eye wa ama Jo atua hospital ka maame nti eye papa sa ne akora ne nam me oba be wa me de me meti ho me nim de eko ono a na kwa no de na sam wo yaba ono na kwa de na sam so behave a o omro mra so so what you say ati ana ne maame no so mo fɛ no on fa obefa Jo ni baabi a wo e wa to so Jo ni baabi a wo te wo me fie ho wa hensai mate mo ba no ma ba yi wo mo nsaba no me no me ba na nsia na me ko fɛ Jo se Jo mra na akola ye sa akola ne be ba sa o me so akola no he na akola 2 years de yente no enti bia we kan si bia na dwa be fa no kona on pe school kwa wa to so dom school osoro e ma no on ko bi but we ka akola na no na hunu masibire bia wo nti ama ma twa so na nti Jo fro ka Jo se Jo asam ne ye ntwa so ko asam na ye ka no na ade e be baka me so tabe ma no nim bebrebe sa ka na nka me peni ye se be akwa ne benya ne fatem da che se dia me papa ni wo hwe me wo na ade onyo beto fa na ade na ko but dia me pe na na o mo pe enti wa na Jo fre me humpo na me flash of no ka me sante ma me afa me sa akola no enya me ba no no aba nya ba nda kokko ju sikai let's now baby na so no ni makora kwa ni papa no on fa no nkonkoma no mate owo me nyame nhira wate yeda se waje ye fe so na monkwaso amonsan frɛ mommy ne mame na me ne mommy enkasa se akora no wo se enye Joel ba omra ne enye DNA ye DNA na se akora ne ye ne ba obeto so ahwe ne ba se akora ne enye Joel ba eka bia wabɔ no mommy ne mame na chese mami die metiti e kire se mommy mame unim hu bi yeso wa tonso Jo mame ne friend say ya dodo be we no mommy mame ne friend say ya dodo ya dodo ena ne ba no so de mommy ne ba ne din nyina de say mommy na minim bat na love de Hana de so na minim mommy Hello. Mommy. Hello, mommy. Mon friend fan to so say me ka hello no auntie ameto ne nkra. Be ma ese ye DNA de ma wo. Akra no ye no se wo. Me phone no kwa na ase nyesa me ba kwa minister say ka me koto back to me. Answer straight na ye nkwa ye nim. Wo phone answer nso de e ba asem we mo ben. No me phone na long talk ten. Better na mommy fa ba nkoche. Mommy. Hello. Mommy, say akra no se enye Joe ba. Fa ne bra ne enye DNA ne en confirm. Ye DNA ni wie. Na sa akra ne ye ne ba obeto aso ahwe ne ba. Hello. Sa akra ne nya ne ba eka bia
washada munya ne frɛ washada na minim sɛ atonsu fo tie yɛn atonsu dwomfo atonsu fo ne maame ton den odwabanche watonsu dwom ɛna ɔmo fie wɔ yɛmfa ɔmo fie no so ayensan bonsuom ayensan bonsuom ti atonsu fo sankra wei yɛgye di anim sɛ mo bɛyɛ ama yɛ mo hyehyɛ mo mi ɛne ne maame mi line mfantum watonsu dwom ɛna afi ahensan wa wuni mo mi ɛne ne maame mabie phone lines no betimi afrɛ mpacho lines ɛyɛ adwuma no momfa ɛno nto TV ne so maame de ɛbɔ hai na nsa ɛnyɛ adwuma so matwerɛ bɔ mo ntwerɛ de ɛyɛ adwuma ne mmɔ hɔ yi na yɛ yɛ nyane ntɛntɛm mo ma yɛmfa lines no ɛnto so wa watonsu dwom na wosan so wa ahensan bɔ nsuom frɛ na menhwɛ sɛ oni mo mi a wa free line so mama me signal na monkasa me ho wo so 0322291607 0322291607 0322291611 good morning. All right, 0322291611 0322291607 Uwa tonsu ene empatam wonom ahensan bonsuom na wuni momia fre hello. All right, lines in to munsha lines in mame na yemfa atonsu fo kakra. Good morning. Beba cho fra lower volume na ti ohun phone mu. Good morning. Okay. 0322291607 Good morning. Hello. Good morning. Beme na mpacho mayenti o. Mpacho me kia o anyway boboja phone na abai wa no me mpacho me pa na me se ono de ahensan di obi ani me mo me di obi ani mo ahensan ana on kran be ma ba konso ti anye me wonwa odinya onijo kwen odi na fafun enye mo won akra me da say Bema me da say na chese yenya first person awoni mommy chese inside the osha mommy a Ginny D. Good morning. Good morning Maame Frimpomaa. Bema na mpacho ni mommy. We dey opa fa Frimpomaa na make say mommy me ninu de bag akra no suban wo dead no suban akra ni dead na suban papa akra suban wo dead ni chese o kuta suban pone papa eti de be bia o de akra ni baba ama ya ye die ni no de ne ba wa nya ne ba do ka bia ba ma na bu biara onye ni sika free abaya no na suban bono no ma me nya mu kuta suban pone papa man papa ma me nya me nya djuma Afa Frimpomaa me da say 0322291611 say woni mommy ana so person kire wadwen ama bia phone lines in case wey enye case keto o say woni be ma tena 3 solid years na wakọ commercial break woni ne tena na otimi ko break dodo ozen break na ewoma ebi abe 2 weeks no aba ebi abe month no aba ewoma your offer on nti say ekọ off na wotini nka off so ye din komo ewoma no apɛ phone no de phone aye de obi phone afrɛ me ba ono ankasa de no nkura phone ono ankasa me no nkura phone obu sanse ne phone en fa se phone na say phone ira phone na isi beginning na wo se nka wo ma wani da ho time a wo ba ya obi sa na o kan se akra ne papa wo ho ne ni kwan se nka do moja kogu obi moja so ne ni kwan se nka wo yesa me adekwenta me yes as the way osi e ka se ne papa wo ho no na me se me wo ho nti ohunu kwan obefa so obe de obeka no etijo o kan se akra ne papa wo ho no na wa adwen ye o se wu mom na awo ho arade se wa boka sen ka de ma bobe bribi na ma bobe ma yen health insurance nyina ama no me man se ka me oye den na health insurance okay me yesen ka me kwa ne be set nyina ama no me kwa me ne ga no kwa di hu komo kra ansa na issue we kra mpo ba te kan ma boka but my mother say me nje kan nyina de musi ye no kra mpo de me bukura fu meje me ka ma boni nyina nje se obeje sen ka na sen 5,000 Ghana cedis akwa na nya 2 years nyina no e ka akọ ne ho no to ne nkra mommy e ka bia ma bono Shadrack ho bia na waje o ma ono ma me age na obetra me so stress am famu ene ne wonoma me famu nyina obesa me no nyina obefa na me koma Shadrack na obeta me ko ese ni nyina no me jimbi bi zeniska mejo 5,000 kopem 50 million me koka cha ne papa no na pa ne Shadrack papa mfa me sika ende emre me o ma me susu ni mu bi be me fa so me nyam sika bre mo fa me sika ende emre me mo de bra me a
ma woro inside den afri ho minimum ni case Mommy maame sabo ni din ni biem. ya dodua me say bu be fa mo shadow akwa mu dey na o si behaving na mi so fa akwa nya den e ma biom. Hello, good morning. Always looking fresh and beautiful, Maame Frimpomaa. Mafia papa. Mafia papa. Mafia de mommy oye ni o. Lines 90 mi antotom. Te say wo je say 5,000 Ghana cedis. Ba san kanyen se mu na wodi wo fon so anka ba je say. Ka me gine be 35. Te say de na ansesa. Me pese me ye die ni no. Me pese me gina me di bi ye die ni no. Na me di hu. Da bi say wo ye die ni wi a. Na say akra na nya wo ba e na wo je wo ka. What you say? Eti die ni de say ye di kan ye. Ye die ni wi na say akra na nya wo ba e ka bi a wa bo no. Ni aju usika ma but e ye wo ba. Na what to aso ahwe wa de. Why? This also aboka 5,000 e de beto ho. Ni aye die ni na wi. Ye die ni wi a. Ni ato aso de free ho. Why? Martin Timo family next case in Mreme. Good morning. Good morning, Maame Frimpomaa. Beme na mpacho ma yentie o. Media no kwame mpase fuli bomfa. Maame Frimpomaa, me say we are say de ne memma emma ya hwo mu asachi so mburu ye ne an kase ye de o. Yese maya na wunhu ne e ba wonti mu asachi so. Na mo maame so se bi mpede so mo futu pone omo ma ye ne man se fata. Bumto machi. Lenka mo ma ti di ekiri. Papa be Jesus ka e na obedi nti mu na se bi mpede sa. Unti mi ga san kire no. Maame Frimpomaa mo adwuma yi wo studio ho pa na nyame nhyira mo. Why? Bema ye dance. Mame fa last caller. Good morning. Hello, good morning. Bema na ma yentie o. But me share mo program ni fa Accra. Bema mpacho yetie o. But na me chumo agency bibi because again no pick a call no dey ba Bema. Ti me sure so she Bema change no so mo find out. Eno kra de na tupa bu on fire ho. Akra ide na hia yen. Ti so she Bema demo say ye wo no say ye de wo de nhwem. You when me da say. Se Bema wo mo so ye de ho de ye nhwem. Akra no ene epese ehu say eye jo eba anansa nye ne ba. Hello. Obapa Radisha wati. Amen. O sha papa na moni adwuma so. We che se ofu bi na aba fikesi mu. Radi ma onyi chepa. We dey from ya staff me ka se free so. Na me papa cho ma me che ofa ko fijima wati be bi obia me boss akope. Ba me che me bi obia na onya nte se gas. Kai. O kon mo ho ba wati. O ma onyi chepa. Na Here do so debate what panu for nyewura restaurant for nyewura ono so ti opa or some position nche ono hwe mi nya ba ma ba ko ya simo kan en ko but o say die ni ma ba choma me die ni no ba cho ba se ka abai mi ka ka onyo nte so nan ka ye nya bi nyai ana no o ti nya ma o my Ghana na ma ya wo de ba Afisem e be ya ma ho na mi se ka abai de man be di ni sha be fofo ma ni bi ko ama ana edin se we boka ku se ne bani se me ka ban legalize nan ka nya komo kakama se the president test man fa fichiwa na amakoto dia hwe wunyi zai oh na de me kan se ye papa se ka mum nya na mu di se ne dia nya se nya ne dia na ofuku fa ni nko a radi shira mo ati be ma me da se na che se aban offer DNA enka health insurance ho na DNA enya free because nkofo ma o nkofo Finland nyabotre na antwi why Sharifa nyabotre tobo nyasa asem no hu emu oyenti ebe twiu ntimi kra nkasa nti tobo na nyabotre wunti ne ye wa ha kasa kakra ne ento ba so meni mikro net abu akwa agogo enna wo free mu eri mi ko sim sami na makunu ye ko hwehwem pon hwem se nyamea enti enyamea me nware ne nua amnam se da bi mintimi enware ne nua me ba no ya je me my free me nsem akola 8 years 7 years and 4 years me fro pragi akola na fro no masi ho mo omo fro no masi ho no mo ka me se da no me ba no efi na sare mako wi aba efi moto twa me hu hia se o man gada me a me wi akola no eno mpa me si abontene me 13 years me mani ni me 13 years we no
Be fan cranny pitch and to dear may here be a mere mechanic. Almost so mum pie in Batchment. Or more in Yaklan with you. Now we're to channel for 13 naked to a monpeno. He said, oh, my dear, bear me yet, or more tank or more kind of sequence be fro. Me do a mukuru mo wale. Me o na minya ko. Ya me mana tie si kwam kwan so na nya kwan ketwa. Emu wa yie ansa na wo hunu ka kwan. Ti minya ko be 7:30 ko bo 8 anajo. Ina sister from was shali wo he na mesna ho ani. E na so ba be mo na otoso mienu ne de na mama me sa me mfrew. Na mo na mo kwan no so a o mo hye mo maame. Enti wo he na me sabres mo wale kurunum amuso mo village na me sant na me so mo no so afa pragia mo se o mo mbra kurunum ti mi hia wo ti sa mi hia me ma no na me kunu nua no so de moto e hia nko mi hia ma na me hu wo mo no moto be san be twen kura no wo stage ene nkika mu ni su de me fa no kwa ndo mo ko he ma be du kuma se ha me hwe ni mu a me fra ni di matem me nimma min blessing kurana dwene free mitina nimma bia biem me hwe de okrona me ho na makuma no so frɛ me sɛ me ma no na ma se me wo mbisa me sɛ de na me de ayan se de ade wo se nkola no frɛ mutira se begu behwe mo na se omo apro ento mo sam de na mo de yan nkola na ebe ko no me se me srɛ wo mu hospital mo ko na mo ntimi mfa ma me me da me na eno se ne bla so se nya de me nipa be nkola ni biem nyade me ni ukunu ne ware mfie sen ni pacho 14 years mo ni na wo ma sen pacho 5 we come enkura num e na isa busua na je dodo sen 3 sen die enti no ma je enkura no omo se die enti a Maame Frimpomaa me ne reason bia no anse ware ni kunu nua mesu ma nka me say yawa na kwasi mesu mi ti mi kura so na ma ware na wo se be ma ni wu ye no abusua na se wo na waku no etimu ko sirem ekoya amamre mo gina so 9 days pepepe na ya ado agogo mo gina so say yemfa me ma mo ntena so kura nya yi mo hwehwe mo ko baabi nto mo kwaji baabi according to mo mam ko to mo fie wasam mo ka kire me say o mo chi bibiri be se wo fie wasan ka ye me a kami pie fie wasada no kami bu ada be ma ne de na ye na wo free mo maame menen se woni nko mo kire me ko ya de ko kan bro ne ha wasam de mafam ene ko je pragia abu akwa minim ni pakro o se wo chini watika 570 million media minim pakro o ba da kro pe o ko adwuma no ba be 11 to 12 wura dem no waiting the mere when am sade was ade ne pragia wura de ayeme no ne dwuma me ti asenam to waye wode mi koduro na nse wo frame ke kan na dwuna me ke kan ma dwune na me say adwuma wura na ke kan wa dwune so o kan na dwune kire pragia wura no okay na me say na o ke kan wa dwune kire wura adwuma wura o ka bibi ko na enya abotre na wo so yede wunya na se wa se wo so waje pragia na me say da bi ade e wo pipa so de wonti me nje mfa no hundi sa ti ade achia mi de won kama asam nkyere mi tini pakro ko di agina mu ma wo no na ne nako mako kama asam Maame Frimpomaa ye beda ma ade achie mi kunu si ne ye nakoma o so msa sheli ene ma anda makoma madwene won sa ma ade achie nti mi so ya hwe nkola ne tina mi nim se bia ya le na o ya na nkola ne gina ho no se ya mi hwe mu yi sa na wo ka na asem ya hwe nkola ne ana se one prageru ne ko ntokwa na najona that de no sa najona ene o se nakoma e ya hwe nkola ne yi wone ne tino wo BP ana na mi wonyale de ole me kan say me nyeme ba Federland e kola 8 years mu na o yale baako yakoda molo ebobo nsu a every one day mi kunu nyale biem nkoda hospital da enti wo bu fast oye ya hwe nkola ni minim se bia nkola na twa no ho ahia na wo ye saa na wo ka se no okọ sada na enti no ko hospital ade achiye wo figu mpa no so a we MFK fade nam so wo figu mpa no so na me ho asa na me ho kura se no plan se atwa no ho wo yes me ho ko sintim na me so wo fe so fi me yi yade ko nu so na me frɛ na nkran so be ko school no so wo de ma me frɛ madam fo bi no ma fa me ko etimo de ne ko hospital eno ne hia ai wo de ne ko hospital ade achi ya matoko ko hwe me kunu me ko duru ya ma duru ya woro no nam so me atale ko me fa atale se wo kunu abusuafo no hwan na agye nkra no aya be bukari ana omo amene omo ti agogo na omo gina msama me mfa nkora ne ma no se producer frɛ obi agina so mpa cho de ahia hwan ne moro hwan ne frɛ ne moro de mi babukari
ena je me ma na je wo so oni moro bia o nti mo pedi ne ma me na de ogina malam swala aha do no na sama me malam swala ni nas ma me fa nkola ne ma agogo ha na nya de om na be hwa nkola no nti wo so oni moro bia nti unim wan malam swara ena bukari tese ho ne ye frɛ no me ba cho mo frɛ malam swala matinti mo frɛ malam swala mame sɛ wa nware ukunu nua ne de a ya je wo mateka how Maame Frimpomaa ena according to me kunu ensa abode om so munya o mabusa fan so munya 110 esu we kodu fi o ma fun. Hello malam swara, good morning. Morning. Pacha pombo ko de Boko. malam ye frɛ me Maame Frimpomaa na unua bi yere e wo ha senti me de wo ko na woni na kasa no no ankasa kyerɛ me wi ameba wo nkyɛn why omode kan afra me ne ye kasa bi amaka kyerɛ sa masa ne se wan kwasilem na omukoka ankola na asa anyami na why na eje nkura ni free ababa wa ne nsam o se why na eje nkura ni free ababa wa ne nsam akola do mu wa fie no nti wo de ne bema na wa free mu no unua na asa wo de ya mi braba wo braba na muka kyerɛ ababa wa yi sɛ ade sɛ wa ware de wa free mu ni nua wa nware ne de amo je nkura na de wo mateka wo kwan ben so mi si won ko hono mun ka me nim sa asam no kura malam swala me pa cho malam swala wan je o number na malam swala me pa cho once me betina be me twen ya sa kom ne nkura ne ba mame ma fa ma me ba na sesa me srewo matesa nkura ne nkosku na machicha nkura ne mama mo me nim mo me fra buka di say me sra me ba bia me ma wo me nim to da ka fa number na mame wo se me ni ba minim bakwa na minim bakwa o man me man wo ho na mi hia ni bakwa namba na mse me sra me hia me man matesa me man nkosku machicha nkura ni mu me fra wana wudi mata me se minim ba bia me ma wo nanti se oba bia ne be mate na be ma free mu a e kire se oba ne na eku be ma no ana ababa wa wote ye we very young go on fie sen 30 mu na me 30 years woni be ma awo nkora poli enum etu oku be ma na ageden oku be ma no na wodi ageden sabio enkora num oku be ma na den ho na be hwa nkora no enkora obi bo mo akohoma Afisem obi ma tembe so da eti se be ma ne te wa no mo akohoma eti oku be ma ne di ageden Ghana sade ne ya kai ho too much se be ma no oba te na be ma free mu a eye be oba na aku be ma oba nso free mu a eye be ma na aku oba e de suban no no kro be nso na nkra no wo ne pacho wala zan momra mu mo hyehyeye mu ene mo amamre mu no e wo mu se be ma free mu a esa ne yere e ware ni nua na mo station me kasanko na mo kasanko ta akodo to me ban na mo krom ni ba ko betia me ene wo hyehyeli uye wo free krom ma ko mo nya do mo ye wo no mo se mo nyansa bo de 110 enso me kodu se mo so nya 250 me nye 20 mayen sha mamre na fasika sem ne nsa abode no to nchen yo mo asem te sei no enkra no wo mote unkumafo ne nchen ana se wukunu na yese ware no no nua na wate nkwala oba na bema bukari ona ntitwi no ono a wontitwi ono so a wonte brofo ntiti senke yenya interpreter bi nanke ni bukari akasa nti me ko to papa na nimu no papa be malam swala ya nim se me hia me ma na se mo sa chicha nkola me nim bia me ma wote me sere me da me na wo se wonimu wasem kanti me nkosirem me kosirem be ko jam ko me ko jam me ma enam se pa cho una wugina me sama kola ne nsia na wote me hia ma me se me ti pa how many years ni me pa cho 10 months me na me kunu free mu ni nti ofiri mu amokọ ya amokọ hu se nyo na aku no mo ya amamre wieye ya mo afa nkora na mabiem omo ofie sen me ba to me 8 years 7 years 4 years nti nkura me ensa ni nyina aka ho ena mienu na aka no nso wo nchen ena no manje omu nyina omo se 13 years na ni ate omo te na ode nkura ne bedwane bre me so omo mpese mani be hu nkura ne da ko bi se me free stars omo boa oba pa kan wa kuma to yem mensu kwa na se ya na eje obi de ma no eno so sa abusuafo abeje ena ede ne ko ede omo ko nyanka fie ma mete ase papa na awuo ya de omo ko nyanka fie mo kwati bi we how dare you iti ebeje wo mama o enti ni so kra ede no ni so ede ntia tete omo de ma famu na omo sa ya me sa no kafra ya beje wo mama o don't worry at all wate eti dia want teach ni ebe pe interpreter ni ene na kasa ni aje wo mama o dia amamra fon no
aba etu wo be ma ni nua ne te ase no wo se wo peda ni nua keto ana pani ne se ware no ona e pani o wo yire ai wa 8 ne makura nko school ma ne mane wo so wa den Jaisu na kasa ne ente wonka wa wo 8 ne yire mo yesen ne yire baako wore na wo 8 ena ni nua keto a wa firi mo yire obeso o ware wo ka ne de 8 no ho ne kwa kan mo so wa nyina nim tinyo no ho na nyina nim mo so wa nyina nim say wo no we won na payment ade na foforo bi mo nso wo ho o ma modin no an say choose ba wo hu ne say o mo so wo choose de ope ai kro no so me mfiri ni mo bia ho enti o mo so choose no o mo so o mo wa yira na so mo ne miensa sembeni ama mere ben no obapa ye beje wo mana ma wate me di pa show me ho den to bi cigar me di pa Afisem ba obi ma me be 10 pesos me anam de me ko school me sra wo mo mi ya o mo bibia me pa o ma chew mi ya o mo bibia ore me man na me pa o ma chew me so ware na funu me nware bie me de mo ba fa ma me ma no 30 years unware bie mu be ma ware no anya mfie sen mu share na wo sen 19 years 19 na mi wura mu nana o mo che wo na ma no ana se mo na mu share do mo okay e ma wo te ase me de mo ba fa ma me ma no me nware ba ware afunu ma minti abro no minti